Hello muntina namite hozu si limna kahin nei kinun chule tu ni khul halam ni sim thum sang ni le som ni langa din jong tu su chum ho phun do na nei ki taw hiti achi sa August ni sim som thum sang ni le som ni langa ni khwa Committee on Tribal Unity ko tu in tu ni khu ki man cha ding chung jang ti chu separation de ki man ding thwa het sa na an nei na wa chun mei ni sim thum sang ni le som ni thum ni khwa Meitei tian gal ihun bol khum ziovin ko ki zo cha te zong egam inamu hu lo the a hi ta lo zin kilung khat ten pan in lawin so pi lai tam ta hin kho anamul le min in lo kho le veng nei le go tam ta in chan nung hi zong le nam pin kilung tu ta in atuma ki vai hom na ti chu separate administration central government ko ma demand in a bol tawin aji chu chen khom pi meitei te to ki khan thing ti chu total separation I hi ta jiuwa separation de hi nampi lungtu murso a hi ka sia iman jing dingo a hi to hna tu ni khu September ni sim thum sang ni le som ni langa ni khu jong hi Kangpo pi district bumpia anoi za manding dan kilul na ki nei dung zuya kilung khata iman ki dingo hi tin ku tu in tip na an ni na hi khatna separation de zana le nampi lungtu murso a hi na dinga district bumpi total shutdown tu ni khu jinglam nidan ko makun nilhalam nidan kup chan hiding separation day observation hi anoya hong ki bonga hi iman khomsu ke dingwa hi gam gi phai tu ta phausunga khopi gam gi phai mod bung sapar meina leikop ki thin man pi kangpo pi hingbung ta phau hi cheng hin nilha 6 pm to 8 pm sunga hi kender national highway panga awa su ke dingu chule program jong amho dei bangta amandingo hi Lemkhung area, Southeast area, Saikul area, Bungpi area, Phailengmul area, Tuilang area zo sin jong. Agam kai mo pohon kitup ta le kilung khat ta aman che dingo hi. Kotulam kai cheng le victim family, hobung lam kai chule apang thei chan zo sin. Kotu office mona hi 6 pm le observation program anei dingo hi. Tauna thu pi hi le separate administration agang thei lam imuna dingova pathin hinga taw khom ding central government to ke ho UPF le ke no hodinga taw pi ding ko ki zo nampi kilung khat na omjing na dinga taw khom ding asuna jana gam nga le gam ge wengjing VV hall le nam se pe hodinga taw pi ding chule heading chu kender hi gamle nam dinga ipan khom na wa chana ei ma chi ni hingi choi khom chi dingo hi chule tu ni khu king gu na hi mi zo si wan wama ki wan so ke ding ti hi he dol hon chun jani khu chun Committee on Tribal Unity ko tu in tu ni khu king gun chung changa avelin het sa na ahin nei ki don he chu a hi le tu ni khu jinglam ni den 6 am apet nilha lam 6 pm chen total shutdown ki ti hi tu masanga angayan ke kha government office private institution dukan sumkorve na kailang hulchi vai kun kin a hi lo le function hi chi ho zu si hi nampi ki lung khat na vet sa na ki kha ding ama wang gari ti chu vehicular movement wang angaya leiding a hi ti hi avela mi pi zo si heading a hil chin na ko tu in a hi nei ki ron hi Ministry of Home Affairs MHA in avela ko na a hi nei ki ru to lana Kukizo Council KZC lamkai mi somna ni achi sa August ni sim som thum la khat ni chun center to ke hona nei ki dingin New Delhi khopi analung tawina hi chi hi achi sa August ni sim group nia a ke hona banjam hi dingin a ke se jina hi KZC lamkai mi somna ni ho chu Sunday nia chu emergency ta MHA in New Delhi a hin ko pharova apet pena Churachandpur helipera kuna helicopter mangcha aizor anazuruwa hitia kuna chu New Delhi khopi analungwa hi hethei khat chu achi sa August ni sim group nya jong chu KZC lamkai hole MHA in New Delhi khopia pungka niwalang ke hona anne wa hin hitia chun tule tua ko ki zo ho movement chungchanga isu chum hwa sei khomna akine je tin ke hona umzawa KZC tu so chun anase jina hi hichi ke hona chu KZC chairman Helen thang let makaina anakal songu ahin tu chunga jong hi KZC chairman ma main KZC delegation chu anamakai ki rahi akiti ake hona masarwa chu center to kithulu na ki sim masanga KZC in ami pila consultation abol masang ngai ahidan MHA thaleng ho an het sawin mabana ke hona nei zom dinga jong anagi phat sawahi
Amy times in tu le tua Delhia KZC lam kai kha ke ho pina chun MHN ke ho te tia e ko ziuwa ka kalso no ahin epitua ke ho na ding ham ti wang ai ke het sa nai po vi atin chule ke ho na ding ni kho zong ai ke het sa nai po vi tin ase jin hi alang khana Koki Thingnoi Group Koki National Organization KNO le United People's Front UPF hozong SOO extension ding New Delhi khopi alung tawi tin nisi thusu buchum chuma aki suina hi he thei kha chu Koki Thingnoi hole government SOO ki nup tu na hi achi sa February ni sim som ni legi sang ni le som ni lia chu ki chaya hetan hechia ko na chu tu chana extend ki bol nai lo hi akiti Koki Thingnoi hole government ke ho na nu kha pen chu August ni sim nga sang ni le som ni lenga ni chu hin hechia chu SO ground rule thu le adang dang sei khom na anne uvi akiti na hi tu chung KZC kalso na ji thu hi aki chi chet aki hello wangin gincha rum ta thlu chum chuma kun ki mudanin free movement cessation of hostility le popular government chung sang thu asei khom dingwin aki sejina hi hinla hi chi hi adi mo a hi 19 heji thu ki sut chen hin Amy times in aki phot chi theinai te dipu na hi geldo thei kha chu KZC in achi sa August ni sim group nya Ministry of Home Affairs to aki ho na chu Koki te chen namun phem a report pi na zong an nei wa hetai August ni sim som ni le thum ni chun KIC hol tuibunga Churachandpur Koki CSO ho henga report an piuvin chule August ni sim som ni le ko ni chun Chandia Koki CSO ho henga Delhi a khuljin naw to ki sei report an pikido vina hi Members Forum of Manipur in Jani Chun Additional Chief Secretary Tribal Affairs and Hills Anurag Baspai IFS anaki mu piuvin tu chana ADC election aki bolo na tua lekha jong an sep lu rovina hi aki mu tu sungu wachun ADC election ki bolge ahoi lo dan thu ho asei ho movin tu masanga high court in state government to appear Tagup sunga panchayat election bol vintia anhet sa uchun kichi na kharapi na hi hinla thinglangama local body hoa election ding aki sei pu tapun hichihin khanto na asu olin hi mi pi theleng om theilo parin isu chum appoint mo ho su lap lovin aumin hichi chun additional chief secretary in thinglangama ADC ho election theina din panhin la hentin nge na jong anayu vina hi New Education Policy Sangni le somni NEP 2020 noya 4-year undergraduate program FYU GP pathe hiding hamti vatla nei na in Manipur University akun College Development Council hon Kangpopi district sunga Sarkar College khatbo umsun Presidency College Modbungville na anayu vina hi Manipur University ake pathung kalsung hot sahi le Professor ZKN Chetri Department of Botany Professor C.H. Matthew, M.K. Department of History le, Dr. Francis Chipem, Department of Chemistry ahiuvin. Amho chengchun Presidency College din mun vatla na anayuvin hi. Amho chun sangni le somni lenga le somni legup. Academic session akuna Presidency College sa subject som lakhat tichu, Physics, History, Anthropology, Botany, Chemistry, Economics, Education, English, Mathematics, Political Science le Zoology sa Honors course pathe ahina dinga college faculty zat laboratory din mun le adang dang velha na anneuvin simlai hol ezil kung hol jong anaki mu piuvin hi Manipur University akipat College Development Council ho hungkal so na chunga chun Presidency College Principal S Kipgenin holim na anezin University akipat College din mun velha dinga ahungkal so no chu Presidency College adinga kipaum ta ahidan asizin hi College Development Council hon College din mun velha na aneyuwa amhon pha asaule Kangpopi district sunga education langa phatchum na ta hedinga hin NEP sangni le somni noya Presidency College sa 7 le 8 semester ho simthe hidinga hiati simlai hon sumle paitam ta senga Manipur pamlanga lekha ban simzom dinga chingai lo dinga hitai tin jong asizina hi 4-year undergraduate program tua aman hilchit na anina chun simlai ho 70 to 75% graduate chaya NET exam a loling hon MA ahilo le M Science simzo lo PhD abol pethe wa hiatin S Kipgenin Presidency College Modbung khanto sa na dingle education langa Kangpopi district khanto sa na dingin mi pi ho ki thu pi na jong anange na hi
Ijam tia 4-year undergraduate program hi Presidency College sa achil hathia hi le Kangpo P District Higher Education simna thei munhola amasa pen hiding hi. Tingnupur District sunga Sita Government High School akai simlai mi som sigiwal ho haptama sa kipat tasada mona aneji uvin school chu phatsom khara din kha hin Teachers Day ni khuzing zong manglo din tawin hi school akai simlai ho chu typhoid a hi lo le thokang pya kuna dammona ane hi diwin gincha thu ki sejin hi haptama sa kipat simlai hon bannecha dammona a hi nei pharo chun Minumi pale langsungmi ho alungpha mol he ovin dammona nei simlai ho chu kilometer somlegit vela gamla Tingnupur District Primary Health Center anke puludo ve kiti Hinla Primary Health Center chu lupna ding ho akil hin lozin simlai chapang ho chu ain chiwa ki janding in refer anake bolta vitin jong akise hi Tilso to ki mana ke so Tingnupur le School Management and Development Committee hon Tingnupur Chief Medical Officer koma school muna medical team ahin solding in nge na lekha anathorovin lekha thorachun ke so Tingnupur District Education Secretary Mimin Maten Sita Government High School muna agana theipena free medical camp bolding le malaria na nakuna ke venadinga school compound sung le akim vela damdoi kapding anati na hi Mimin Maten Tingnupur CMO lekha athot na chun thokang akuna na nahung pingthi ahi dan anasin mi adam mo belo na dinga ki venading lampi ngai tu dingin het sa na anni jinahi simlai somsigi wal tu pera damo ahin ama ho zendam thei na dinga bolding alom le poimo ho bol angai tin mimi ne na sizin thokang akuna na nahung su do thi ho ki vending poimo dan jong anasi jinahi Medical lang to ki seya to gun khat lova ahi le simlai ho na skula simlai dang ho jong hung na the ahi wetin langsung mi hon alungim naw tu ase wina hi school ke khata jin September ni simga le Teachers Day ni khu mandinga lai chu school le simlai ho din mun ahung phat nidang khana manding an ake wachu ni na hi Tata Strive in Skill Development Training Program chum agun ding utolhanin Churachandpur sunga khangtha hodingin Churachandpur District Administration in thusu abolvin hi Tata Kamrup Assam Strive ahin Komi Chef Food and Beverage Steward Front Office Associate Spa Therapist Housekeeping Operation hoa training ki peding ahin hichiaza hodinga nelacha le gineding ho Tata Strive in agun pedi wahi kiti Tata Strive Nagawara, Bangalore, Tata Strive Nagawara, Bangalore, Karnataka hin Front Office Associate, Food and Beverage Steward, Business Development Executive, Chule IT background ne, Engineering Graduate Hoadinga, AWS Cloud Practitioner, Cyber Security, Full Stack Java Developer course jong hichi center ahi ake bolte na hi, ne lecha le gina ding ho hi Tata Strive in apo do ding hi. Skill Development Institute SDI, Bhubaneswar Odisha Munahi Chef Bakery Komi Chef Food and Beverage Steward dinga training ki peding ahin training aja huaku dangka sangni hasia api diwa hi akiti koitabang lunglun nei khangtha hon amaho min address le mobile number 7628977928 September nisim ki chen athot thewa hi Training zaunu ma min ki pelut hozo sila kunin Tata Strive orientation kam screening rang abol kituwa training apang ding mi thanchil na anei ki dingwa hi Manipur University sunga section le department chum ho adingin Manipur University Registrar M Premjit Singh in thusu anabolin University sunga thusu tichu notice ki bolna Hindi manding in het sana anejine hi Premjit in asaina chun Hindi manding thusu chu Official Language Implementation Committee hon keho khom na anei dungzuwa ki bol hi atin hijichu akichi pidan kumkhat sunga liwei walhana ki neiji dinga hi ati Vice Chancellor Office Finance Officer Controller of Examination Dean Directors Officer Sectional Head le University sunga Officer chum hojong head sana ki nei hitayatin hichto gun hi Official Language Implementation Committee hon University sunga Administration langna to na hoa Hindi Official Language mandik to gun anei dungzuya ki bola hi kiti hethei khachu sangkha jaku somku le kumsang ni laya ku na chu
Mail hi thing noi PLA hon Manipur sung adia mail ho chen hola Hindi film ana khawa hi chizawa ki pana chu cinema hall hoa Hindi film ana ki ka khatalo hi Tinglam niden 10:30 chun aspirational blogs program Sampornata Abhiyan Saman Samora and Lunch of Akansa Head Kingun District Training Center Tuibonga Amangovinahi Hijia Hin Kinlam Kain Alicia ABPF Apangin Jinguna Hile Darun Kumar S DC Sisipulahi DC pa ahulhun tolhanin Kingun Lam Kailu Bohon Pa Sapi na Anayuvi Chuzovin Joyce PO DRDA in Hol Mai Langa Store Jat Sum Kisim Ho Jingun to Vilna Anayuvinahi Deputy Commissioner in Akansa Hat District Level Marketplace Hondo Nazong Anizinahi Hichilai Munhi Self-Help Group Member Hon Am Hotil Simle Khutsu Ho Azudo Taina Ding Munu Tubla Bidoya Kisimahi Zule Local Entrepreneurship Le So Casting Product Mun Pihi Sa Tading Tubna Hi Abanin Sampornata Abhiyan Saman Samora Kiti Chungsanga Seipong Napat Jameson Hangsing PD DRDA Ahilole Nodal Officer ABP in Anizinehi Kinsunga Chun JNV Tuinom Simlai Chapanghon Modern Culture Dance Vatsana Aneovin Jingun Darun Kumar S DCCC Purin Haulim Napara Manginahi Hichia Chun Tuzunga Sampornata Abhiyan Saman Samora Kimanato Kimana Panla Josi Zunga Kipathu Aponginahi Hasan ale buina tam ta kala lol hingta na to na muls department chum ho min phain ke papi na thu jong aphongin hi he thei khat chu sampornata abhijan saman samaro kiti hi parameter group chungchuna gamsungmi pt hole district level officer hon eja kaya khan tole machar na dinga panla na hi hicha parameter group ho chu a hi le health and nutrition education agriculture water resources financial inclusion skill development le infrastructure hi jani khwa hi chidungzu ya pacha na chang lam ka sauti di block ho chun parameter section ge anazo theuvin chule tuibong block hon parameter lesion ge anabol zo theuvin hi chidungzu chun frontline worker thando na ho jawnin lompi le mimal somni legum ho hinga appreciation certificate an hom do win hi ki papina certificate sang ho chu ji theu thong mung block data manager sandiman Bekhoi CHO Niulamka Nemja Hoi ANM Niulamka Damja Siam Khuptong Supervisor Ningnei Lingchong Loi Supervisor Ningja Hau Supervisor Jinler Marsom Kim Supervisor Lunkolen Hau Kip Cluster Coordinator MS Defense HHC Kananveng Ningnei Kim Hau Kip Supervisor Harkhuwa Baite Supervisor Ti Ninghoi Tim Hau Kip Supervisor Ti Phaling Supervisor Ti Nem Supervisor Phahu Kim Baite Supervisor Nancy Hau Kip Supervisor Armor Somlongi CHO Thingnei Tim Asa Facilitator Hoinei Zoi Waipe Asa Facilitator Damzoni ANM Kholarni ANM Dear Robert Hau Kip Cluster Coordinator Ngailut Sumlom SAZ to Sahei SAC Hoa Hiwi Kipatu Seina Gracie Hau Kip ABPF in Anezin Kingun Manzoanahi Achisa September Nisim Khat Nikhwa Kipatun Churachandpur District Hop Sunga Department of Social Welfare Noya Pension Scheme Le Scheme Dangdanga Chanvone Holding in Verification Le Photography and Ball Pantawinahi Hichi Verification Hi District Social Welfare Officer DSW Go Tipaimuk Road Chengkonpong Officer Kibolahin Verify Kibol Scheme Ho Chu Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme IGNOAPS Manipur Old Age Pension Scheme MOAP Indira Gandhi National Disability Pension Scheme Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Le Chief Minister Widow Pension Scheme Hin Verify Kibolding Ho Chu Pension Scheme Muzam Thading ahi lo vet to ding Aadhaar le mobile number submit aniki bolu ho Amuna photo aka mohin chule banei cha min khumlut na jong staff on abol vinahi
Social Welfare Director in het sana abol zuin gam sunga kumu palang hot sanvo pata simpi na dinga hiji scheme hi ki bol hi amun ta zanin zong mi tam ta scheme chum apply bol au movin hi document le I card za chum a ki choi su ke win hi subdivisioner a hi lo le block headquarter level ho adia Churachandpur district sung munkamla ta thing hanglang pe a cheng ho ding gel ho na to verification ki bol na pha sung hi 2 September la sung hi dinga agun wa hi chule Sisipur district sunga verification ki bolding momong chu mi sangi lang a hi thu thilnar joy kangte DSW wa kun he hi chule a hi thei china oris pension scheme anabol sa hola anamolim sa hi insumi te hon agang thei pena pelo hi la officer report ahung ki boldi venjong head sana abori na hi town area polanga hodinga jong SDO levera Hichi verification process hi bol thei dinga hung ki gong dinga hi thu jong asai be na hi Foothill Naga Coordination Committee FNCC in Tuesday ni chun thu so na bolwin kangpo pi subdivision sunga sangkha jaku somgup laku achun ho jakhale somsi gilako anuma kipad sang ni le somne thum chanin ho jasagi le somni lekha aling tai tin anase wina hi thu so achun FNCC hon Manipula National Register of Citizens NRC sading in nge na aneovin dan to ki tolova ki sim ku ki ho khu su mang ding le illegal immigrant ho Manipura ki pa tha do ding in a sevin hi izam tia sarkar in hiji thu ho hi don na sa anelova hi le naga ho chena sunga ki phina pa ding in jong gi na abolovin hi ku ki hon gamchu na le gamtu phana ding in sarkar na to na nei hon lekha ho asim thuwa recon ho akhial jiwa am ho chen khu pun be the a hi atiwin India sarkar le Manipur sarkarin kuki ho chalo dan kham dinga ipito gun anei khau hitam tin thu do jong anei win hi sangni le somne thum kuma Manipur sarkarin illegal immigrant le khutha ki sim ho head do na nei dinga cabinet subcommittee anasim jong chu kuki MLA let pa ho ki makaina hin amalam kaina committee to gunchu ta san theiding hinam tia mi phawin ta san lalna annei wa hi to thonin dandi lowa khuki simjong apun beijingi atiwina hi Manipur Legislative Assembly ki thulul na dungzuya Rule 305 Clause A noya members omlani House Committee ki sima illegal immigrant le khutha ki sim ho vel hading anaki tiwangin gamsung din mun aki helpun Kuki ho khu apun Beijing 18 FNCC thu su chun asejin hi Nagaland Chief Minister Dr. Neiphiu Rio in Tuesday nia Nagaland Legislative Assembly 14 session a thu anaseina chun Nagaland in Free Movement Regime FMR le Protected Area Permit BAP adeilo dan Indian Home Minister ki het sa hetai anati na hi Heji thu hi assembly session a FMR le PAP thua thu do na anabol na wachun Rio in don bun na anabol in hi Nagaland Chief Minister pan asaina chun Nagaland State Cabinet in Protected Area Permit PAP le FMR deilo na thua kilul na annei chu Amit Shah to keu khom na khara anaki het sa hitaya na tin hi Rio in asai bena chun India sarkarin Nagaland Assembly a kilul na chu ahead piwa FMR le PAP thua vervet na ahin nei diwa kinem na anei dan anasizin hi NPF MLA achum bemol ki kon thu do khar adon bud na chun Deputy Chief Minister le Minister in charge of Home and Border Affairs Y Patton in Ministry of Home Affairs in Manipur Mizoram le Nagaland gama December nisim somlasigi sangni le somnial liya kipad Protected Area Permit akoy kirwa heta anati na hi Kikon in asay bena chun kilometer zani le somlanga sa Nagaland le Myanmar gamgia tu chen fencing ki sim thu om poitin jong anasei kirina hi Nagaland Legislative Assembly a Nagaland sunga satan ahilo le thilha ho thu Tuesday nia seiding anaki depend chu phachom khana ding in seilo phading in ake koi tai tin thulur ake mona hi Tuesday nia chu Nagaland Assembly Speaker Saringen Longkumarin Prohibition of Satanic Worship in Nagaland thu chu phadang khale seiding in thu tan na annijin athu chu assembly sunga ake seita poitin thulur ake mona hi Naga People's Front MLA Kukholu Zoni Nuin Nagaland Assembly Speaker Saringen Longkumar Lekha Anathodin Satan ahilo le thilho thua seikhom na nei nadinga Special Assembly Session neiding anatia hin Tuesday nia chu nini chil hading Special Assembly Session ki panahi
hinla hi thua chun Nagaland sunga hobung hon assembly sunga satan a hi lo le thil ho thu assembly seiding ki ti chu demna anei wa hi Nagaland Joint Christian Forum NJCF thusu abolovin satan a hi lo le thil ho ki ti ho chu hobung khat a hi povin amo chu ki thoina bolji a hiwin amo ki thoidan ho chu vanuya hobung hole mi chum hon anapom pi lo saw a hiwi tin a sewin hi Nagaland satan a hi lo le thil ho au me ki ti thu chu State Assembly a ki pu dole ki thoina borji satan a hi lo le thil ho mi hem ho chu het pi na ki nei tabong hung hiting a hi tin thu su achun ana sewin hi Satan a hi lo le thil ho thu state khat sunga ki vai hop na lin ta khat sunga a ki pu do a hi le ama ho thu saphong na khat hiding a hin mi pin jong ama ho thu het be num na a hin nei the a hi hitabong din mu chu om kha a hi le MLA le lam kai ho tup le doi to ki to lo lang zo a thil hum the a hi dan thu su achun a ki sejin a hi Nagaland Joint Christian Forum in Nagaland Assembly Satan a hi lo le thil ho thu seiding anadei sa lo wangwin Nagaland Sarkar in Nagaland sunga Satan a hi lo le thil ho ti ho chu phalna api lo ding ama ho deidan asayuwin hi Thadoin pi Manipurin kuki kiloi khom na ho to SO kinup tu na kinei hi agang thei pena su hiding in central government chule Manipur le Assam government hi nga lekha pheng som thum la nga achina chaya kisun memorandum pi lu na anni zuwi hiji memorandum achun Thadomi pi hi chile nam chombe a hin kuki to kisam keina ompu ekiti TIM in asaina chun kum somni sunga chamna umna dinga SO ki koi hi alo sablei hiji danje hin Koki National Organization KNO le aba kaya pangkiloi khom na hon Thado nam chunga associate na aneu veati hiji lekha ki pia chun Koki thingnoi ho hi mi bol si chon lakhan sumi electoral adi lowa bol gamkhana pat gamkhana galgu bol galman cha ki ve drugs a ki ve Manipur jong Golden Triangle to ki te thei khoma subui a hi ki ti hechi memorandum achun achi sa kum sangni le somnel thum meini sim thum ni khwa Manipur ki buina turbung bangla ke anu panla dan Thado Literature Society chairman Pune akam zom ho ki thana ho jong akimin phain hi SO pek hi India dan pi asuniawiati SO pek kisim hi policy kisim khir a hin sudi angai je kiti hechi petition lekha chu Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah Manipur Governor Ajay Kumar Bhalla le Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sharma hinga anaki thori Churachandpur le Kangpok pi ki ka chile wale manna ki mang lampi German road hi drugs ki pule nan ake mangetin Narcotics and Affairs of Boulder NAB Superintendent of Police Watham Basu Singin SSG amana seina achun achi sa kumke sunga hin Manipur sunga gamle seat ekal 18,212.4 lena ki tu kani ake wa chain chule drugs aki ve mi sangthum le jani war ake mando yati SP chun asai bena Manipur police panla nazalin drugs aki gu ve na haten anim su tai ahin Manipur boina lemchan na nejin thinglanga drugs aki gu ve mi atam le tayati achi sa September nisim khatnil ha ni den 4 pm vel chun Raj Bhavan muna Manipur Legislative Assembly Speaker Thokchom Sajabrata le Governor Ajay Kumar Bhalla in Manipura Popular Government simna ding chungchang ke holim na anei lhoni chule Prime Minister Narendra Modi in Manipur ahung building ki sei chungchang ajong lungyal sei khom na anei lhoni na hi achi sa mei nisim thum sangni le somni thum ni khwa Manipula boina oma pa tulha hi Prime Minister Modi in Manipur ahung building a ki sei hi Prime Minister Modi in Manipur ahung building ki sei to lhonin Kangla in Farle Churachandpura aman a building mun ho keu khom na anei na diu mun phe akin thei pena sim phale sim hoin aumi akiti Prime Minister Modi in Manipur vil na ahung nei ni le Manipur boin ho sulhap na ding National Highway ki la ong na ding chule ahung galjam mi pi ho in mun alo munwa akile na thei diu ho chungchang asu to abol to ding he kiti Yam tia Prime Minister Modi in Manipur ahung ville Manipur Popular Government ki simding a hi tin thulu ki mu kharin asji tu ni khwa dinga thu su la khom chum phundo na i nei thiu hi chan chu hi tan ti